pozdrav poljoprivrednici, dobrodošli u novi agrovlog. Evo, ja pripremam rano ujutro, 5 sam krenuo, ima nekih 6 sad. Pripremam ovih 2,5 jutra na cesti prvo, da može sijat, možda ja idem nekuda, moram neki prevoz ići. Tako da, evo ja sam se malo digo ranije pa to pripremam. Evo vidite da sam kao poplava da me izbacila, tako da nisam ja čovjek od ustajanja u 5, tako da 7 je moje vrijeme. Tako da, evo, krenuli smo, ide fino, mislim da će tu trebati 2 puta, malo je korgao, tako da malo to se upijemo što više. Imam napraviti ovo i imam onih 3,5 jutra gdje je prošle godine bila silaža. Imam ta 2 komada, mislim da ću stići ovaj samo ovih 2,5 jutra, ali oni 3,5 neću sad stići. Od sjemena ne znam šta ide di, ovdje predsjednik odlučuje, tako da kako on kaže, ali sad ćemo vidjeti, bitno se meni smije, joj, šta je kao iz jačice, šta ima veze, sve je to pionir. Je pionir, ali ja hoću i tražim, džugi ono, tako da. A dobro, šta nam moja radi. Ništa ljudi, neću ja puno sad tu nešto klafrat bez veze. Ovako sam mamuran, tako da ne spavanja. Još ja sinoć, to skoro do 1 sam bio budan, rekao idem ja sad da budem išao, to idem neku prevoz, pa onda mogu malo, rekao, do 7 ja mogu, šta ima veze, ja 7, moje vrijeme. Ja se do 7, rekao, razbudim, kad ujutro u 5, ideš ti? Pa idem, šta ću? Evo da malo vidite traktora, ne samo mene. Inače sad nemam onu kopču za GoPro, tako da je ne mogu staviti ni van na ravu, a ni na traktor. Dobro, ima tu sjetvenog sloja, ali proći ja to ipak još jedan. Ja ljudi, riješio sam onaj tamo hektar, ostalo mi još ovaj tu komad, to ovaj dio. Znam da duplam sad, duplam namjerno, zato što moram tu ponovno isto proći, tako da isto mi dođe, malo ću duplat, tako da neću morat sve, mislim bit će sitnije. Šajba je prljava katastrofa, nemam nikakvu krpu da je malo obrišem. Ali dođem doma, onda ću ju sad obrisat. Ja bude brat išao, nek si on obriše. Ovo moram do međe vamo ravnat. Makar je 3 puta, ako treba samo da bude ravno. Ne smije to tako biti neravno. Ono je gotovo. A vidi se vraga kroz ovu krasnu šajbu. Išao sam 2 put tragom. Sad me hvata. Išao sam 2 put tragom. I sad je to baš fino sitno. Nije pretjerano, nego onako taman. Tako da morat ću i ovaj tu komad, to jest dio, isto 2 put tragom provući i da to bude top. Ipak je to na cesti, mislim, kako može na cesti biti tada je neravno, da je prgavo i to. Mislim, na cesti mora biti top.
što sam spominjao, riješeno. Dečki su posijali ono i već su bacili gnojivo na onih 3,5 jutros, što jutros nisam stigao, tako da oni su to već posijali, pripremili, posijali. Dok se ja vozam, oni rade. Šalim se ovoga. Znači posijano, ono već riješeno, evo ja sad pripremam drugih 4 jutra. Da malo ovako trce, tako je, da to malo smanjim taj selfie štab. Uglavnom, malo duplamo, ali nema veze, malo da poslije usjetnimo još ovo. Rješavam znači ovih drugih 4 jutra. Sad smo upravo bacili gnojivo. Ne znam jel se torpedo tamo vidi. Brat ode. Predsjednik je otišao tu iz ove repice bacat isto, znači na onaj komad. Tako da on je sebi uzeo snabac u gnojivom rasipač, otišao. Brat ode dalje, jer sad ne znamo će ići dalje ovdje bacat, jer će on to doći sijat tu. Rekao da bi došao sijat, ja kažem bolje da ode baci gnojivo. Pa da ja mogu ponovno rano ujutro u 5, može i pol 5, da odem pripremat dole ono u lugu, onih 10 jutara, pa da to bude gotovo. Znam da će svi kraknit na mene, pošto je sutra, danas je 18. subota, eno predsjednika tamo, 18. subota, sutra je 19. nedjelja, govorimo o 4. mjesecu, još uvijek u travnju, to jest ovome aprilu, kako god ko hoće, meni tako svejedno. Znam da će mnogi kraknit sad na mene, joj, nedjelja, radiš nedjeljom. Gledaj, inače ne radimo nedjeljom, ali, uvijek postoji ali. Ako je sezona, sjetva, žetva, livada, nema nedjelje, mora se napraviti. Javljaju neku kišu ili tjedan. Tako da to se mora napraviti, nema čekanja. Znam da bi ja išao rađe sad u Gorice, to jest u vikendicu, neki gulaš kuvat ili nešto, ali ne može, moramo to sutra napraviti, završiti, a sad pa nećemo sve završiti, imamo nešto još, to ćete vidjeti sve, to sam rekao da ću najaviti, to jest najavio sam nešto, ali rekao sam da ćete vidjeti to sve uskoro. Nećemo sutra sve stići posijat, ali do ponedjeljka bi trebali sve, to jest u ponedjeljak bi trebali završiti sve. Hvala Bogu napokon. Ide mali ko veliki. 8,7, 8,8 na sat. Lagano 10, 1800 okretaja. I idemo. Inače ja sam zaboravio reći kad smo sijali onih prvih 20 jutara da smo sijali na 21 razmak. Znači razmak zrna od zrna je 21 cm. Znači ja sam to zaboravio reći. Tako da eto sad. Normalno razmak redova je 70, to je standard. Dubina, vidjeli ste sve, dubina nekih 4-5 cm, tako negdje, sad nisam imao metra, ali je prilike 3 prsta debljine, tako da eto. Inače ja sad nemam nikakvu ni kopču ni ništa za GoPro, sve je ostalo u autu kako smo jučer se selili, sve sam ja to spakao u auto. Bilo je ono na sijačici, sam mrdoljio
I ja sam to sve nazad spakao u auto, mislim nazad, bila je u uspjeci tu stajala. I ja im metnijem u auto i rekao, iznešću ja to, da, hoću. Iznešću kasnije, iznešću ujutro, iznešću opet kasnije i ništa. Tako da eto, inače ostao sam samo na GoPro i na njenih 42% od 3 baterije. Znači jedna baterija je samo ostala na 42%, ove su sve prazne ispod 20%. Tako da, mislim da je ona jedna i prazna do kraja, ona što je bila na traktoru, tj. kad je GoPro bila na traktoru, da je ta isisana do kraja, ono, krv joj je popila do kraja. Tako da nisam stavio punit, a dobro, šta da radimo. Pa relativno GoPro i mala kamera brzo se napune, jedino dron jedino malo duže, njegove te 3 baterije isto, tako da, eto, malo se duže pune. Ja znači imam sve, mislim osim male kamere, mala kamera nema onu bateriju da se mijenjam, to jest ima onaj kao punjeć, onu dodatnu bateriju, to sam koristio u Bosni kad smo snimali, bili na druženju na onoj konferenciji, pa sam snimao to onda dok su Habi i Tišma panelirali. Onda sam ja to snimao s njom, ali nisam, do tad nisam nikad, znači imam od 2 godine, nisam nikad to koristio. Realno, ta mala kamera baš dosta dugo drži bateriju. I tako da ono nema potrebe da se nosi to je baš ono kad je cijeli dan ono full snimaš. Ko onda kad sam ja ono snimao sve i svašta, svakakve gluposti. Tako da, onda sam ja i, mada i onda nisam trebao, jer taj kao dodatna baterija nadopunjuje ovu standardnu bateriju. Kao punjeć neki. Kažem, samo sam jednom radio sa njom. Evo i sad je GoPro na 39%. Vidjet ćemo, morat ću zvat doma, tek stave malu kameru u stvari. Pa neću više nići pripremat. Znači imam ovaj komad, taj veliki od 4 i tamo ono od 3 frtalja i to je to. Tako da neću sad puno to snimat. Vidjet ćete sve sutra iz prave akcije kad krenemo ujutro. Ja se nadam da ćemo krenuti ujutro. Vidjet ćemo sve ako uspijemo pobacati gnojivo. Ja zaboravio snimat. Evo gotov. I ovaj uski komad. Prolazim sad zadnji ovaj prohod. I to je to za sad. Što se tiče pripremanja za sjetvu. Idemo baciti gnojivo i onda ja se nadam rano ujutro nastavljamo, a dobro, to ćemo, vidjet ćete to sve dalje u videu ako budem išao rano ujutro. Evo me ljudi, sutra dan, ono sam pripremio kao što ste vidjeli i sad sam dole u onih 10 jutara na 3 komada, to jest luk, tako mi to zovemo. Krenuo sam rano od 6, onih 3 jutra tamo od šumu su gotova. Rješavam sad ovih 4 jutra. Evo prvi trag je skoro gotov, još malo je ostalo. I onda iza mene ovih 3 jutra ostane. I to je to što se tiče pripreme za danas. Danas je 19. ako se dobro sjećam. Sad ćemo vidjeti. Tako je 19. Nedjelja. Znam, rekao sam jučer kad sam snimao sa GoPro, tako da znam gdje je koji video, da znam si. Znam da je nedjelja i da ne bi trebalo raditi, ali kišu javljaju, tako da se mora se što prije napraviti. Danas je dan planeta Zemlje, tako da, evo, dan planeta Zemlje, mi radimo po Zemlji. Prvi trag, znači iza zatvaranja vlage,
moram ići ovdje 2 put tragom, pošto je ovdje takva zemlja i tu se mora raditi 2 put tragom. A mislim, ima sjetvenog sloja i da ide jednom tragom, ali ne poravna to toliko i ostaju, vidite ovako, ove krge, buse, tako da ništa od prvog traga. A dobro, napravit ćemo, šta sad, malo će se više goriva potrošiti. To je 20 jutra radima, ne 10 jebi ga, to je duplo. A šta kad mora tako biti? Ja bi da se sve prođe u jednom tragu i uratine malo izbrljam i ajmo doma. Ali ne ide to tako. Bilo bi dobro, ali neće moći. Ovaj komad od 3 jutra tamo iza mene, onda ćemo malo GoPro koristiti to na traktoru i na raubu, to jest ovome svjetlo spremaču, da, ili spremaču, svejedno. Praši se katastrofa. Fali kiše, a nadam se da će sad valjda nešto padati. Poslije sjetve sada malo to padne da nakvasi od ozgovora da krene to više napokon odmah rast. A i da mogu špricat sa adengom. Znam da sam pričao ja to ali planirao sam špricat sa adengom. A adengo mi ne vrijedi ništa ako nema kiše. Tako da on bez kiše je nula. On se ne može aktivirati bez kiše. Onda moram čekat kišu ili uzeti neke druge herbicide. Ne znam, možda onaj Hector Flex ili nešto, vidit ćemo od Corteve. Sve ćemo vidjeti. Uglavnom pošpricat ćemo, nećemo ostaviti sigurno da travuljina raste.
Evo me ljudi, završen, pripremljen ovaj komad, onaj iza posijan, evo sad sijem ovaj, kao što vidite. Nije još puno ostalo, već sam ja stavio GoPro na sijačicu tako da ona sije, to jest ona već snima pola sata sigurno. Više pol sam prešao već, još malo pa kraj. Priprema nije nešto baš za pohvalu, ali bolje ne ide, pošto je ovdje ona jako naljuta zemlja, teška. Evo i tripu tragom i evo kako je ispalo. Busa to je, ima tih prga, ali evo vidite i sami koliko ima sjetvenog sloja. A nama je bitan sjetveni sloj. Mislim, bitno je da se ove prge isto da se ubiju, ali ako ne ide, ne ide. Baš i nije jeftino da se gorivo troši. Samo tako. Ova skupa vremena. Ja sam izašao vam da vidim sjeme. Ovdje je išao Pionir 9944, ako se ne varam, ja nisam sio je predsjednik. Ja sam ovo pripremao. Ovdje ide Dekalb 4933, znači Dekalb 4933 tretirano, nije trenirano nego tretirano sjeme. Evo još malo je ostalo, vidite tamo osmica čeka mene da završimo, pa da idemo dalje. Sada je bila tu na stupu, ne znam, negdje će puti.
Evo me ljudi sad malo u osmici ponovno. Posio sam onaj komad i zadnju mašinu. Predsjednik dođe, rekao evo ti sad na, sad se ti sezaj sa ova 3 reda što su ostala, a ja ovdje pripreman. Mislim, trebaju oni prije doći, ali eto, oni moraju ići kafenisat dok ja radim. I onda kažu, ja spavam, ja sjedim, ja ležim, ja ovo, ja ono, samo oni rade. Eto, sad se vidjelo ko radi, eto, sad se vidjelo. Sada moram letiti pred njime, to pripremat, a 2 put tragom minimum se mora napraviti. A dobro, sada mu radim. Koliko su dobri ovi jesovi, koliko i, ne znam, nemam pojma šta je bolje, je li drljača bolja ili ovo, više nisam ni sam pametan šta je bolje. Evo, on je došao, fino čovjek sad i telefonira. Evo ga, predsjednik kreće u akciju. Evo, nakon 3 traga kako to izgleda. Nije nešto za pohvalu, ali nije to tako ni katastrofa, znalo se sijat. I gore, evo, ostalo je, na primjer, ova busa, to je suva, to ne ubije, ne znam, atomska bomba ju mora roknuti. Ali, evo, rahlog dole, pedalj rahlog. Ali jednostavno, ove suve buse, evo vidite to, to je, nema šanse. Ovo da, ovo se već da, evo, tu se stisne i ona pukne. Ali ovo suvo od ozgora je katastrofa. Nek traktor malo odradi, pa ću ga ugasiti, nek malo se oladi. Ovdje ja mislim da ide isto taj 4933. Ja sad nisam siguran, viš kako je vamo fino. Vamo je baš fino, mekano. Isto taj 4933, ja mislim da je. Da ide isto ovdje, kažem nisam bio ja sad tu dok je on sipao u sijačicu. Evo da vidite ovaj preko komad. Ko iz puške. Da. Mislim da je taj 4933, pošto u toj vrećici nema ništa više. A ta je bila puna vrećica. Znači da je ta. I onda ostatak će mu sijat 5709, a ne znam šta je ovaj 944 tu. Šta sad on tu pozira, nemam pojma, ali dobro. Nema veze, bitno je da se posije. Gledajte kako sam to ispucao, a? Ma nema. Kažem, dobro to izgleda kako je suvo, vlage, katastrofa minimalno. I to što ima, to je isto ono, nekak socijalno. Tako da, ne znam šta će biti, daj Bože kiše sutra navečer, pa onako lagana, ne nagli pljusak, nego lagana onako da padne, da to natopi. Evo, malo sam letio i sa dronom da snimim malo sjetvu, a možda nam se i posreći pa padne kiša, jedino ako Drava ne odvuče, što se kaže. Ali daj Bože da bude nekakve kiše. Bilo bi super da sad to natopi.
Ali ne nagla, kažem, fino onako polako, lagana, da topi i da to za par dana dok dođe sunce on bude samo tako išao. Ovo je sad asfalt.